omwene nakale pamwe nave etumwalaka ilikana vyo washiva. Vaita veli vapu oveli momulaulo ovafindwa kaveli meameno shaashi kavena efiku veilongele okwiilikana. Inavashiva kutya oshahala naana okutya ngaelipi okuninga ethimbo keengolo vailikane vyo veuya muuyelele vyo vaanga oukalipo wakalunga nofyo vangonopalekwa opo vadule okufinda. Owapumbwa okwiilikana vyo washiiva kutya owaanga Kalunga vyo wapewa eenghono dhokutwikila. Owapumbwa okwiilikana ngaashi Jesus ailikanene moshikunino shaGetsemane. Yesu okwali ashiiva eshi emuteelela, okwali eshi kutya otaka kengelelwa nokwaya ndele tailikana apewe eenghono kuhe. Ohandi lesha mu Lukas oshikapiteli 22 oveliha 39. Ndele ye okwaya pondje ndele tayi ngaashi ayiikilila komunda yemono novalongwa vaye ovemusiikula. Eshi afika ponele okwatya kuvo, ilikaneni mwaawile momamakelo. Nokwaye nako oshinano shekupulo lekuma nokwatwa eengolo ndele taovele okwiindila tati, Tate, ngenge alo oloye olweli nali pitililengepo inandi linwa. Ndele ngaashi ame ndahala ndele ongaashi ove wahala. Opo nee omweengeli adja kegulu okwemu holokela emuhonopaleke naashi ali mekondjo lyuululume womwenyo okwatwikila nokwiilikana neenghono noshimi shaye oshali shafa oonde osha dodela pedu. Shama nokwiindila okuya kovalongwa vaye nokwaanga vakofa koluhodi nokwatya kuvo, ohike mwakofa? Pendukeni mwiilikane mwaawile momaheleko. Apa otuwete kutya Yesu okwali ayiikilila okuya akailikane ponele opo ngaashi shali omukalo ndiikilile moveliha 39. Ngenge inoikilila okwiilikana itodulu okukala wuna eenghono dhokufinda kaume. Ngenge owakofa itodulu okwiilikana vyo weuya. Owapumbwa okwiilikana vyo weuya muukalipo waKalunga vyo washiiva. Vanhu vahapu inavailikana natango vaanga uukalipo waKalunga. Kavena ekwatathano na Jesus, inavailikana vaange uuyapuki wouyapuki muukalipo waKalunga. Navaya natango mekondjo lyuululume womwenyo apa veena vali oitya yokupopya opo nee omepo yavo tayi ovele okulila kuKalunga vyo Kalunga uda okukema kwavo ndele teva monopaleke. Ndele tatula omepo iyapuki yaye muvo opo omepo iyapuki iilikane muvo tayi hekumuna nomikemo itadi dulu okutumbulwa noitya yopambelela shaashi omepo yaKalunga oyishi eshi twapumbwa. Ndele ngenge itatu likufa tukuthe ethimbo meilikano vyo twalyuuka muukalipo waKalunga ndele toilikana wuli muukalipo waye, tolongo meilikano, toli oshimi, tokwenakweye, tofininike waanga uukalipo waye itodulu okupewa eenghono dhokufindana. Sho osho vakriste vahapu veli melifikamenepo oveli vapumbwa okuundulwa mombunda kovanhu vakwawo.
Ito dulu okufinda kaume okuninga toyilikana fiyo wajuuka muukalipo wa Kalunga. Ashike ngele ove owuna uulunte monkalamwenyo yoye nongenge inoli tula mo muJesus, nge inoli gandja komeho eyapuki, tete owuna okulidjilulula ndele to etha po uulunde woye manga inojuuka muukalipo wa Kalunga. Opo nee tokala wuna engono lyokufindana. Opo nee ove toli nyenganyengifwa vali. Kutya nee ovanhu nava popye eshi naashinya ove ito kala wuna nasho, shaashi ove oto kala washiiva kutya Kalunga okwa popya naave. Opuna ashike ondjila yimwe kaume otuna okuninga ngaashi Jesus aninga. Otuna okwiilikana fiyo twashiiva. Owuna okwiilikana fiyo wajuuka muukalipo wa Kalunga. Opo nee omweengeli teya ekumonopaleke. Eengono dha Kalunga otadhi uya mwoove, oto lundululwa opo nee todhimo omo mehwata lonyalo yomayilikano. Omulumentu ile omukaintu ayooloka haya dhifwa eengono dhomeho eyapuki. Opo nee toyi wazala eengono noto ende meengono dhaye wulonge ehalo lya Kalunga, tofindi omayeleko. Olo etomeno ovakriste ihava etha okunyonya, sho osho itava dulu okufinda shaashi ihava ilikana. No itava ilikana shaashi inava laaluluka kuulunde wavo. Omwene Jesus nekuyambeke.